káàbọ̀ sí movie review by Tolex, channel ibi tá a máa ti ń gbóríṣiríṣi movie wá láti sọ òtítọ́ ọ̀rọ̀ nípa wọn. Àkọlé fíìmù tí mo tún mú wá lénìí òun ni Ìyá Ajá. Ibi tí ó ṣe mí ní kàyéfì nínú fíìmù Ìyá Ajá yìí òun ni ibi tí wọ́n ti sọ fún Afọlábí pé Ìyá Ajá ti kú, ṣùgbọ́n Afọlábí kò gbàgbọ́ rárá. Ọjọ́ tí wọ́n sọ pé Ìyá Ajá kú, ọjọ́ náà ni Ìyá Ajá lọ sí ilé Afọlábí, tó sì jẹ́ pé ilé rẹ̀ ni Ìyá Ajá sùn sí mọ́jú. It shocked me because I was like, Ìyá Ajá ti kú, tó sì tún lọ sí ilé Afọlábí. This kind thing fit make person heart skip. Afọlábí sef no even know say ohun tí òun wò ní spirit, e still dey behave normal. E dey talk, e dey gist like say nothing happen. Me, I just pause the film that time. I was like, Yoruba movie, una don start again. You know that kind scene wey no get plenty noise but e get heavy tension. Na that kind fear wey go enter your body gently. This woman just calm, no shouting, no drama. And na that part na the park wey make am scary part. Omo, ó ṣe mí ní kàyéfì gidigidi because how you go take react if the person just show for your house, still go lie down sleep? I talk am say, Afọlábí, if you know wetin dey beside you this night you go fit close your eyes sleep o. The whole scene just dey give me chills. No be actions or shouting make am strong, na the quiet fear, the feeling wey Yoruba movies sabi bring sometimes. Tell me my people, if na you go still sleep for that house abi you go run? Ẹ drop opinion yín sínú comment section. Tó bá jẹ́ ẹ̀yin ni iṣẹ́ máa sá ni àbí what are you people going to do? Don't forget to subscribe to this channel. Channel yìí fún movie review nìkan ló wà fún. Ẹ má gbàgbé láti subscribe sí channel yìí, ẹ like video yìí, ẹ comment, ẹ share. Ó dàbọ̀.